dalam cerita massakar Aceh. Nyan massakar Aceh. Nyo hino baklong du nyo nyawa tu cak nyan bacu. Cukup tegai mu perang awak agam watenyan awak Aceh merdeka ngan TNI. Cukup tegai mu perang. Taba uro kan. Leji mu perang gerbang gerbung pam pum gam gum miti mimba ane keraju. Oleh nyan kai tebi tentera kode bara de tebi. Nyan ba remo masyarakat kan kode ba jalan. Jadi tidro tentera kabih mudarah haji jaro-jaro mudarah bajai-bajai mudarah. Jadi nak rajaro ji bak menurung kan. Kutanyang leurunya leurinang nyan. Kenapa pak kutanyang? Kenapa pak menangis? Jadi klik tentera nyan tidro. Pegah sayang pegah. Kena orang gam pegah. Kena senjata. Sayang maka menangis. Ya menan. Man aleh butoi aleh ku salah. Nya hendak handa sebab. Ku kena ngawak draw je batenya kadang bai gubo nya ni coy pu duit wa pu riu kadang nak pu upos. Maka sayang ji kli pu butoi kena urenggam. Mam nyo kena urenggam seji. Ji sampai mendarah jaro-jaro berarti baje-baje mendarah ya gubo kah mungkin. Betul ji pi sayang ji. Kadente. Hai hantu ayatnya entang kan teman hom pi handa tengok hitanyo. Pokok lagi nyan. Ya, kai mu perang. Jadi, nyo dia dengar cerita. Ya, lupa nyo kan. Panjang becut. Jadi, ilong di lampuh nyo. Katanya nyo lampuh nyo, nyo kubun nyo. Ilong na lung pula nilam. Jadi, kalau sebagian kalau lung pula, sebagian baru lung tak uru. Kalau belum pula. Jadi, ke senengah lung jatuh lampuh lah. Pula nilam. Tak tamah pula lom. Uru kalau nan ladung. Terus kenan, lung kujuru lam, lung kerja aju ilong. Tengah lung kerja na daerah tejim baru lung kerja. Yang pula nilam katanya maklong kan mak ya menan mak tualung urinang long yang pula nilam. Jadi tengah pula ke lemak tualung. Hai ke hot ke balung palung mak pada uruk nilam hana timang taku di gedanya ke pat mak long kun pat ke lap longi balu kasong bedi ni keraju kan song bedi L16 akak puk 7 puno hanu uneng hu anu negeraju kan yang menang kata holong untung hana tu TNI nya tu TNI dengan tak kerjanya song bedi di samping katanya hana tenging long yang menang teman kan ditanya homa ji teman kan hala kepiah tu menyo hana dah pegah ji hamo tu kan dah pegah mai hala kepiah hai patih pasti datanya fikir dulu yang menang kan. Hadi kakak hilong katanya, hai nak tak rokok kan, jadi hilong ya rokok, hilong na long patau rokok lo yang kerja ada ujujin bebelut, long jah ju kanan, hop long du ju samping katanya, long du long tu rokok ju, benar long tu ju nya long jo rokok long pedu samping long jo atranya yang kerja, song bedinya long patau long kerja, tera long du nya ti long ujung nan be na awaknya tu takoi jai temo tu kan. Ya malung jo long tak ju menanjaro long menuju long culok ju yauru ni lanya long pula ju. Thong bedenya dengan lung no timo kan lung pula juhinan kalau lung pula thong bedenya dengan lung ni timo palagina anu olinya ta bawro mumurempo tu ngon urung Aceh merdeka ngawak agam pegah hai barosa kamu nan mu konta ina lang daerah Lampu Dro ke haina tu hai turi denyo beliaunya metaji kan ya menan na thong bedena ta bawa ke daerahnya ci kenging dak jajak wajib daerahnya sud dinan bak kamu turut yang nak kasih mu perang. Oh na lempuga emang inan pasal yang kubun ni lam long inan kalung pula inan ni timo lempuga. Umang kaco inan bek timo inan.